election bang pu bang pi kang wai la se non karbiang long autonomous council long kachari long ji aphan abang pu bang pi kang wai arni la ke non ke bang ji jun ni phai ner kep arni mate vosik ni phai ner kep arni doponik po la si ki ong du matum non rong olom se tame ison ba sai claim ni tame thala mo election de ko pene mo chington ko claim hoi po kapatangi ke la ke mo thala election date pula puan sila bang so tomon ke jab lo athe ili tumalong MLA election do MP election do sila mela MSC election do bang ke la ke ami kar chet bhai mate rong lom same duk jang plungan do motor ke da munit ka humri da so adon tin se ka humri da mi la sila bang so por hut ili tum ra tum sitame por chipi do nai sitame eme thang bang judul lut an mai klem nang ne bisar lam non inut bhai ni tum saya mo chington la pene ke klem ya mo sitame thala mo election de thala mo election pa bang sidang ku same election dia sitame la bang so saya mo chiklem jog je pulon election apur tame klem nun bom nang po athe ili tuma bange election sitame puan velo election sitame puan velo ke ong du atum ge ni lagi pudai bange rong lo matum inun bhai to bang ali chepado thek la le kapre kalam lo sitame ili tum la bang so por hut mathap be menangi ili tum ram da mathapa menangi eme thang juddun lut an bang ke klem dun nang ni lasi election ge la ke bang po dam pula kan kan bang da to po ahok lo ni kan na do po MP election muneng MP election do po mo bang ke puthot MLA do po puthot MSC election do po som sila ke dam bom po election bang ke sami tum saya mo cheklem na yan bang cheklem bom nang ko po athela election ahut takalong ji long de tum ta do po lasi ile tum matha dun pa mining po lasi ko piar ni si ko som si doi ma la subtha ka thana na ka chini tang tum sai de lo sa me puthot ka thana bang ke hinone lasi jo date of notification la ke 12 arni lasi 12 arni do lo la bang so election do po ka pangda arni bang ke la pen ke last date of making nomination bang ke 23 arni ta ho 23 la so prang nomination jok bomelo ta me 23 arni bang ke last date lo la pen scrutiny of nomination paper la ke 24 arni lo la pen ke last date for withdrawal of candidates hala ke jok dun kapre a dim long ka jok uri ti mate di constituency long thompli jok that policy hala so jong se withdraw la da kon se thur bet pu te hala dak se withdraw arni pu tang te la ke last date lo la ke withdrawal of candidate ke la ke 24 arni lo la ke me la pen publication of list of valid nomination hala so il tum ko mat aphansi ko pima la pen ko so a constituency ko mas thur begi ma pa ho pet alu ke klang ji mate abang pu bang pi a list ke klang ji arni bang kala ka 24 arni lo 24 arni te klang wek po la pen date of poll la ke la il tum ha vote ke jok long ji arni bang kala ke 8 la ke june sido po la pen ke date of repoll jong si ko pen ka siksak pen ko pen son pen jong si hala edar ni jong si election du ne de mate so bang so constituency long pen jok ne de polutang te la ke puthot du thui la ke 10 arni si do po la pen ke counting of votes si hal bang so ni bang se rat ka chong hong la ke 12 june lo la ke ada por pioneer ke pen chengpo la ke mu ke judan lo la ke la bang so komat si ke hai ma komat si ke ma hala bang so phai ga la kha la si silam ni thanam senang MSC election lo polutang te kaita ballot paper se jok nang ku sipu la se peneng le thota ballot paper ben si le tum vote pinang ko mate jok nang ko la pen ke jo la constituency hedi kwan lo constituency sirke jo dwaramla amri chinthong socheng rongkhang bithung rengthama kopli hamren la pen amreng an bang ke la bang so returning officer ke la ke deputy commissioner west kar bianglong halasi ar pulo mata returning officer lo la pen ke sonda thaksi haurara langper fuloni langhin korkanthi mahamai nomati Lumbajong Dhansuri Singhason la ana bang ke la ke deputy commissioner of East Karbi Anglong deputy commissioner si returning officer lo lapen ke Socheng Dhanta Borjan Surupothar Bokajan Diopani Nilip Dwarbaguri la ana bang ke south divisional officer civil Bokajan alang le si returning officer lo la si donra batum nilin pen ki jutsi la lalo non election apor hut rongolong lam ta wang piki candidate satum la pen kapre ka tu la si hala so hut ini tum kaddo beda chini tu nang po la bangso ili tum la itu madit just met India long kala democratic country la si kaddo ka bang pu bang pita bang po kapre party da bang po la si pawang lo na si ke dam ta po tum thek long lo komane amai pridun phun da ho komane tum ke rong nang lut long le ta ho lapson bang claim nang ni ili tum la pen ke la bangso election join ni pen tum don rap che phang nang ne korte muti che phang nang ne itum kc mai si kaita mesen nang hala election lo hala party lo hala ke ili tum kamat ha pen si hala chilang sele po arlo pen hala di hala ka stame hala ka political long chilang sele chot nai ili tumla
ahok pet along abang ke ili tumbang cilang sedang ni tu KC mai si lasi hala bang so bang tu mata thip nangi la pen ko pina mai pridun pun jaran ni lo komande tu ta mai patu nang tu ta bidun tu kok non komande tu ta tangka ro inte parro nang ro nong le binon ke tame ron det pete parro nang itu enun det noi ok la mang pite chudun det noi lalu setame ili tum la bang so election bang me sen me se padam ni tu mang bong cheno nang ne election ki jut ili tum ta kai teng kai mang nei la pen election ke bang hai tum hai po re mi tum rem po tame tu ahok pet mata du nang po la pen ke nang lipan na panam mun dia nang nang pan tangka me nang namun acara lam nang bai di nang lia hok pet ka matha ko matsi ki mi ma matsi la bang so long ri long pat ka cari pen ki mi ma nali ninga klong pen matha no khala pan le but pin la pen pe hai no la la pen di zame son tak taksi mathai ko lan lo ka dom dam sai